Kabisa tunasinzia, maana tunalala katika hali mbaya, heri kulala katika hali mbaya na usisikie mlio wa masasi. Bitesha agaciro kuko biri kure naho turi. Je uvuga mpagarariye impunzi ziri aha mu nkambi. Sinifuza ko ikintu kiri inyuma y'igihugu cy'u Burundi. Uburundi buratekana n'amahoro. Tibidutwara umwanya cyane kuko turi munsi y'ubuhu yahase na leta y'u Burundi iducungera umutekano. Ibihuba ibyubura ariko ni bitwumva ku ma réseaux sociaux ariko twebwe indane muri twe n'amahoro. Iyo dushaka kumva uwo tuzumva tukamati shira hasi bire biraruba ibyo ntibitureba twe turi impunzi turabyumva n'amakuru tegera ku radio ariko muri rusange hano amahoro. Ibiwandi byubura namwe murabona ibihe turimo ni ibihe abantu baba bari ku uhinga ngurukana bumenyi aja kuri YouTube aja kuri Facebook agasoma makuru akabaye kugira makuru atari kuko ni nkuru nyinshi zandikwa usanga zitaba zifite umwimerere wazaneza muri make rero nuko baye nta iducamo.